E whiwhi e whalo wham whātalo whailo tātou wā tunu o ai alo mai au seisila nei o whaupoponga o Talafou Mai Vaifanua I tala amata. O le whawawina pea o na whai o whamtalanga si se whaasanga I le official komisina o whainga palota o le atu ina atu loa lea le tangi I le official leo leo. Martha taumata whaavai mo se au te lenga o le nei reporti. Ele o le tali o se whaafitau li lo whaongaina o lungo o penga ta whailangi. E whaali ai o manatu le whaavaea pe le whaamaonia I se mata upo. Ai o le whaafisanga I mawhesili, maswala o pule. O le whautuanga lea mai le official komisina o whainga palota. I le malu le atunu o lo whaongaina lungo o penga ta whailangi. E whaali ai o lato manatu. E whaasea ai ngā luenga le official o whainga palota. Ma tua I ai le pi o le au whainga luenga, ma le whaatua ina. O le vaiaso na te anei sa tu I nai lunga le ofisa o whainga palota se lato whaasila silanga whaalawa I tele. E whaasao I nai tua inga se ma whaamautu ina le whaatuatuanga o le atunuu. Lo ta uai le ano noa I o tua inga se ma mau le a mi o tonu. O a whaasalalawina I lungo penga ta whailangi. O nei tua inga le whaavae o fisilingi ai le au nanga le official komisio whainga palota. O whaamatalanga se o avea matulanga e tu umama ina le au nanga le ofisa. O whaamatalanga se o avea matulanga e tu umama ina le talitonunga o le mamalu le atunuu I le whaatinonga o tato whainga palota I Samoa. Whaatala noanga Talafou Mai Vaifanua ma le komisina o whainga palota. Na fionga tuia filolo Alexander John Stanley. Na ia tā uai o loo te tala pea le awanua I le mamalu le atunuu. O loo fia malamalama I le lato o nanga. E whesilingi ai se mata upo. Ai o le whaonga ino o penga ta whailangi. E le o le tūlanga le lei ua whaaleanga ina I le tauti ngā o le au whainga luenga. O loo ngā lulue ma le whaamaoni. I le tautua ino le atunuu. Ulu ia I lama ia lato ulu whiwhasa la mana me le ofisa nei. Yang whape me le ofisa nei o lai a fwoi. Te whape tari e corrupt. Lai ulu tā uela I le ngaka ngawha mai I taimi o tuana. Ia o ngā hua. Walau nongi ia koe man maku kaini wa ulu ulu komisina. I la laba I le se beri lei. I kawanga. Ora ngā lai whaala mo I te reale, nā ko whaasalama mo sinfia le tunu. Ia se mea whina ngā lusa sinfia ngā luenga le ofisa o whainga whāna. Oro ka kalale mo, me whanoto wa whio me o ko sinfia. Oro kalale mo, whasiri e mako ngā luenga lo whatima. Ai pio rea tu marunga na, o mo whaamkalanga I tu urungo penga te whailanga. Ia on whapene, O le popolenga o le whaasalalawina o nei tua inga le whaamaunia. Ua tau au ina nunu ai le to au ma o iai le talitonunga ma le whaatuatuanga I le komisina o le komisio whinga palota. O nei foi whaamatalanga se. E ono whewai vai a iaitanga ta palota. A o loma le whinga palota tele le atunu I le tausanga fau. Ele o iai se anganga I le ofisa o whinga palota. E tu ina atu se tangi le ofiso leo. Pe a whai e vaaya pea ni whaamatsalanga se. Ua talo sanga le komisino o whainga palota le atunuu, ia siaki, whaamaunia, ma whaangana o whaamatsalanga moni mai le komisino o whainga palota, ia tau fie le whaasala wino o whaamatsalanga le moni, ia ripotia te tonu le ofisa nisi o lo lato o whaia ia whaasala lunga se, ma o lo te tala pea le ofisa, e tu ina atu ai se taimi vave moni fesili, whaasea manisi o vaenga e fia malamana mai. Martha taumata whaavai Talafou Mai Vaifanua. E tolu sumale lua nei tu malo wa mai a saini vaenga tupe lona tolu o le polokete o ati na e mo I tu malo pe ona iai isi tu malo e tolu le ana saini le tai au nei hala to miliona lona tolu. O se au telenga le nei mai ava ai mo na fulsa. E tolu I tu malo palota na saini le tai au nei ala tu malienga tau tupe le signing funding agreement I le vaole malo Samoa ma ala tau fono whaavae. Na whaatau nuina lea I le mauta le mata ngā luenga o tina matamaitai a tina e o awhio anga ma anga whisotai. O le tu malo whaasale le anga tolu vai maunga numera lua masanga ngatasi lea ua saini le whaamatuina o ala tau miliona lona tolu. Mo le tala au tu o le tupe lua o lua wha lua o lua lima.
O nei tu malo ua whaamalia latou ripoti sua tusi, o le whaonga ina o le vaenga tupe lona lua, po le second tranche, ma ua pasi ai le komiti whaapito o ati na e tu malo, i le whonotanga sa whai i lasu whareile se fuluono melu o lo lima. O le vaenga mua le miliona lona tolu e te tau na whaamatuu, e se fuluono pasene, po le se lauono se fuluafe, mo le whaanga i o ina o ofisa o whono whaavae, ai tu malo, ma le lima se lau wha se fuluafe, e amatai polo ke tio ati na e fuafuaina. O le au whainga a tōle vai ngā tupe mua le nei, e fitu se lau wafe tā la. A e whaamatuina i tu stupe i tu malo, au wale la tau polo whaasoa, mo le fuafuaina ma le whaatinonga o polo keti. Mai le lima sefulutasi o i tu malo palota, ua whaamauina neile o atu le tolu sefulua i tu malo, ua mai asainia malienga tau tupe, mo le miliona lona tolu le tau sanga wha le tupe, luafe lua sefulufa, luafe lua sefulima. O le afionga le teitai fono, o le minista fo i o le matanga luenga o tira amata maitai, langa aia ti ai tu au tufunga, na saunoa e tusa o le wha moe le tai au nei. Ia, malo le msa, malo ngā rue. Whaatkai po i loko soifua e ofo mo le kaulanga me uma. O le nganga fia le, e a fo i ngā lapu sa wali ngā le, ka ko ofisa ma sia fo i wha moe. Ia, malo, whaatkai. O le singi ale o le wha moe, ka ko ngā lue whakasi. O le ka ua lea. O lau kou soangi fo i lea, kupu mai ka ko ofisa. O alfa maku wako ka ko vanga ko. Aki ai o ka ko i ku malo. Ia malo, whaatkai fo i ngā lue, o ka ko wha maungi ai meiki. Siri nganga vi ai le kua, ai wha mungi ai le kua i o ka ko ku malo. Ia maka kua nganga i tia vi ai le kua. Ia la ngi me ka ua whaasoa mo ka ko. Ia o whaukuanga, ia kaukuanga. Awa ka ko ke mga kuile o whaale kongo ka ko male ai. Pele ai le ia me uma. Se ko pepe karia le au whai porkikia, ka ko ngā lua ka ko. Whai o ka ko giuke mo ka ko whaiwa. O le kaukua mo le akuna. I me siri, maru ka ko ngā lua whakasi, whamaongi ngā, o ngā kari leo le ri. Mai moe nā furisa, Talafou Mai Vaifanua. Ua talo sanga ina le komisina o leo fale pui ma le ola toe fuanta ina le antunuu. Ina ia ngā lulu e whaatasi e ala i le tausi o le file mu, ma le saunga le mu i le teimi o le whamanatu ina o le tūto. Tasi, matha tau mata whaavai mo se au te lenga o le reporti. E silia ma le se lau le au whai o li i matamaitai o malu le malo o le a ngā lulue mo le whaatinoina o puipuinga ma le saunga le mu o Paul Kalame. Mo le whaamanatuina le ono sifultautau sanga le tutu atase o Samoa. Na saunoa le komisina o leo fa le puipui ma leo le toi fuataina. Au wapa au longo i tino Filipo. Wata oto o mga luenga whaatino le au whai ngā luenga. A matamai le aso mo yuni. O le aso sālea e whai le sauni ngā lotu aloa ia. E amatai Paul Kalame le whaamanatuina le ono sifultautau sanga. O le tutu atasi i le malu le kālesia katoliko Maria Immaculata i mulivai e pia. Ua whaamonia mai le komisina o le ali tāpuni ai le tātou awala. Ono o tūlanga i whemala ngā inga le mamalu le atunuu. Se ivanga na ile mabeao le asonga fua a solua le o yuni i le tu lai whai le mabeao. O le a tāpuni ai le awala a matatu i lalo le wati se ia pa ia le ofisa o leo. E le tāpuni le tātou awala i le aso sale o le sauninga alotu o le tātou malo le aso mua yuni. O le atatala lava le awala o le awale feo inga le mamalu le tunu le aso sa. Se ivanga na ai le aso ngafua, le aso lua o yuni. O le a tapuni ai le awala, mai le tu la e wha i le waweao. Kanga i atu i le iwa i le tae au. Pe whaatino le Paul Kalame o le tātou tuto tasi. A whaapea lava e o atu i le tau le valu o mai a ese ia sa vali ia o le tuto tasi. Po le March Pass. Yo te lor taimi fōru nao le ato e tala il tātou awala. Ai o le wha moe a ia o le wha mai le waweao. Se ia pa ia le iwa le tae au tapunia i la awala. Ma o luma o le ofisa o leo. O i nao le a tapunia ia malalo le wati. I le tūlanga le i luma o le nupi wha. O i nao le a tapunia
a whanga solo le por kalame o le sisina e o tanga vai o tātou malo i le tae au. Ma o le a iai fo i marun malo i le wha moe moe le ngata o le tātou savali whaaloalo. Tūlai whaaloalo marun malo. Ia mai se fo tūlanga le pui puinga o le saunga le mu i le malo le atunu. O le a whapea o na auto wha mai. Ia e mori mauina fo i le wha moe moe i le tae au. O le tūlanga fo i le wha moe moenga o le tuunga i lunga o le tanga vai o le tātou malo i le tae au. O le a whapea o ngā lua e le mtanga luenga ia whapea fo i ma se tasi fo i o sui o le fono o sui tōwhia. Ia le a whapea o na sisi na le tanga vai le tātou malo le tae au lea o le aso na fua. O le tūlanga i le toe tuina i lalo le tanga vai le malo sa mo i o le tūlanga le na o le a whaatino le mtanga luenga. Ia i le tūla e wha i le afiafi o le aso na fua lava lea. Pe a maea ia por kalame ia mai se foi. O le taumawhitanga foi o le a tari malo i le tātou te fono mo le whainga malo. I tātou malo whaalalungia i le aso whamanatu o le tātou malo. Ua whaeloa fo'i e lua se fulutasi whanawhanua le a whaapapai na i le tai au. Mai na o le whaeli pū fo'i a leo o le a whaafia mo le au wala au lia ma le mamalu le atunu o i le whaamanatuina o le ono se fulutotausaga o le atunu o. Ua talo sanga ina fo'i le komisina le mamalu le atunu o ina ia ngālu lue whaatasi le aso ma atua i e tautua na whanau i au umau o lato lima. Martha taumata whaavai Talafou Mai Vaifanua. Wawa o ina tu sitala o le Pasifika ina ia tau la mua i le te taina o ngā luenga e tu i titi ai suinga o le tau. Martha taumata whaavai musia o te lenga o le report. O le ngaluenga whaatu sitala wa iaile whaatuatuanga o atunu te itasi o lo iaile malo sianga. E whaama iti ai ngaluenga e tu i titi ai a awhianga o ngaunga le tau. E tolu aso lo tau wa awhia e tu sitala mai atunu esi o le Pasifika. Moa o onga tau i le whaalau te leina le o tomai. I awala whaasalalau ina ili poti o le tau. Ma whaama monga moni ua whaama wina e sa ienisi. I whesuia inga o iainei le tau le lalolangi. O le whaamoe moe le nei o lo whaatautai le ofisa au tu o le ofisa se o manga le Pasifika po le Sprepi vai lima. I le whaatalanoanga ma Talafou Mai Vaifanua. Na tā ua isi tā se o lo whaatautai le o onga. O le taiminei wa mo o mia lava le whaamau tu o se whainga paanga ofisa whaasalalau. Ma i la tau o lo ngā lulu e whaamau mau whaamitalanga uma e whaatatau le se o manga. Pe ai tilo le anga i luma ma le tūlanga o suia ingo le tau le ia mai se foi o le siti o le sami. Ha, ia e ia tunu u la iti o le Pasifika. Te lele avanua e ono le to ia tunu pe a fai e faa wau pe ia fesuia ingo le tau. Ia ai mai se foi o a foi le nei o le tūlanga foi le o le tuititia o kasa o loo mafua ai ia fesuia ingo le tau a fai le tuititia lono winga te lele amanoa o le a le to i ai nisi o atunu o le Pasifika o le a foi le nei o le aunga ma le whaamoe moe la le nā por kalame i le vaiaso atole nei ina ia mawhai ona o ina ia sui o fale whaasalalau o nusi pepa o televisi o le itio ia po le digital media foi. Ina ia mawhai ona la tau tuu whaatasia ia whaamatalanga e whaatatau ia awhianga ia onga ia suia ingo le tau o loo awhia ia tunu o le Pasifika le ngatai Samoa nei. Ia mai se foi ia atunuu ia atumotu la iti o le Pasifika taipi o Tuvalu o Marshall Islands mo le whaataita inga o Kiribati. O na atunuu ia ele pe o Samoa e o na maunga te te lea atunuu ia. O atunuu la iti ia intama i mea ele ato se tu la te savali ai se motu stas mo le whaataita inga. O lono winga ai tilo ia le lumanai a fai ele toe ia inisi o atunuu le nei ona ua lalo umole san tu unga fai ngofie o lono winga ia ele toe mafai ona wae o tātou tangata Pasifika o le tātou whaasino manga e so ta itelele ma o tātou ele
A whai lai le toi eini ele. O lo no winga ua le mawhai foi o no whapea atu. O le Samoa, o te sau mai Samoa. A whai la ua le toi eisi Samoa. Ia whea la le me whaasino iei oi. Le toi eisi me whapea nā pe a whai. E alu ai lava ia suia inga le tau tūlanga o aunga la iei ma le tilo i lumanai. I le siitia pe o le vevela, whapena le siitia o le suatai mai nga uma whapena. Pe o le aunga le naman wha moi o le aso. O le mata upu au tuolo o anga iei whaatara noanga li nei mai aso. Ua whaaperitani eina i le loss and damage. Po vaenga ia ua matua i whaale anga ina ma afia. Ona o suinga o le tau ua mōli mawina le Pasifika. E peio na maua i lea o onga. O le unai o loo iai ina ia o ina tusitala. I le na o le itu tau tamau ainga i sila iai. Pe a tala noa ina a fianga o le tau. Ai o le anga nuu, o sawanga, o le soifua manuia. O vaenga o mai e te tau na mata alia iai le whaasala lawina. Ina ia mautinoa e le tātou atunuu. Vaenga uma e no fauta iai. O atunuu o lo awai o la tau sui lea o onga e au fia i Samoa, Fiti, Vanuatu, Tonga, ma le atu kuki. Martha Taumata whaawai Talafou Mai Vaifanua. O le a whai se malolonga Talafou Mai Vaifanua na toi taliu mai ei lea pe a mai a whaasala launga whaampisi nisi nei. Mapona iwi, whaafau, whaasuati, e fula le ua mapata le tini. E tangata e pita sili o na awhia ngō fia i le whiwa o pona iwi. E au fia ai pepe mwhanau la iti. O matua tausi, tina matama e taito. Whaapea fōi matangata i ai ngase tū mau. E onga tele a awhianga o tangata wa awhia, pe atuai o na whaito ngā whitinga. E ono a vea mamafua anga e mali wai. Whautuanga, mai matanga luenga i soifua na luenga. Ia, kai kela focus. Tony, ai nga me ke pisi. Ko ma ko pe. Se ka ko pe mengelo en so nga bidi me vai nga fi bo avio. Nge ke e wo mga ngi fa le ko ma ko ai. Oi, e ma fai insure soifua. O le insure soifua. O sau te ngā tupe le a wase tupe whaanganga mono soifua. E ma fai ona talaina pe a maliu le sui. O le mai au tau sanga le malienga o soifua pe le sui fai sau whanga. So seisi lava e ma fai ona insure. E mai lava i le tamaititi e le a tole tau sanga. Se ia pa ia e o le a tole fitus fulu. E pule lava le sui le tau e tutongi aina na insure. E tele a tātou insurance policy e te whiri iai. E tofu fōi nei policy ma lātou ai inga whaapitoa. Ma ia whai lava sau ma vaenga. Longo winga whai a elwan whale kong. E whamangako mea lai lako. Uso, kamala e viri mai, emaili mai, ke ia le kū mai. Ai, so a rai whai sa unsua e wili le loki. A ton, le hangai mea o se wili lava se o kōrua ngai whai alo wasu. Samoa Life, le insua mo tangata anu o Samoa. Ele ai se me sili na ilo ufia wa ai atu. Ua mawhai o na ausia miti mamanuia sia utamatene pe amatua. O lo una no tainga, ina ia whina mea aunga, ma ia whaau a waso na rumana i lele. Whamoi mole tina mātua, a vero lango ilo waltini, ina ia whailo na tui pui o le HPV, ina ia pui mai e le ono o i le kānisa o tamaita. Go Tene! Vaccinate now and secure our future. Let's do this for Samoa. Design is like music. It's a whole orchestra. The dots, the lines, the dashes. It's a whole symphony. It has to feel good. Come on a fantastic discovery of design as Anthony Burke meets designers from Mumbai to Yogyakarta, showcasing groundbreaking works. This is me, this is my creation, this is my life. Culture by design. O le ale winga le upu pui pui ngalau tele. Olo na winga. A fai to tele tanga to le ainga. No e ka le sia mala atu no o mona fai tui pui pui. O le a fai ngata o na a fia tanga tai wha mai pipisi au fia ai man whanau la iti. O wha mai pe o le ate fefete, fata vai vai, tale umi, pneumonia, misela, mami, rubella maisi. Mana tua e avela o pepe fai tui pui pui. E tu sa male tu se tui o tu ina atu ntanga ruenga o soifua maru o ina. A fai e tele mautinoa.
E tā ua le tala noi se fō mai, po se tausi soifua mo nisi whao talanga. O le tātou mata whai whaiwhātasi o le tausi ma whawhai lele whānau. Ia o la mālono ina. O le mata whai oi a tātou uma. Whao tuanga manu tanga luenga le soifua mālono ina. E tā ua oi. O lau tiuti. Alo whai lau atunu Samoa. Ai nau I lau tālini. E manu lau lumana. Whaataua le avanoa. Sau. Au ats whaatari. Fai sau. Restala mpalota. Resitala mapalota. Restala mpalota. O loo iau lima. O loo ia te oi. O oi. O lau ai atatau. O lau ai atatau. E te sau ai au te restala. Oi. Lau ia kaunga pe ke le skala bele ai. Ah, sili. Si ngā whera e kara ngore me ke sara kupe ai, ia awha ia kure, ki misa mā. E lalo tula whono whenga palota lua o ta siva. E sala tupe I le lua whentala, pe a e le le stala. O lau palota, o lau leo. I le toe taliu mai ai o Talafou Mai Vaifanua. O lo a wai nisi o sui o leo I sea o onga o loo whaatino mo leo o le Pasifika. A wā lava le tausia o le file mu I to tonu o a tumotu o le Pasifika. O se au telenga le nei o le report. O le matanga luenga o leo whalipuipui ma leo le toe fuata I nei Samoa. Wa o fie se polkalame o onga mo le whaatino I no tiute. O le puipuinga ma le tausia o le file mu I to tonu o le Pasifika. O se polkalame ua vea I au se talia mātunu o whaatuina I se no foanga. Mō le taimi mua. E o au inai leo le Pasifika mō ia I tu ainga au nanga. O lea polkalame o lo o au fiai atunu e se fulu. O lo iai tonga Fiti Vanuatu Solomona, Nauru, Micronesia, Tuvalu Kiribati, Male Timor Leste, Fatasi ai ma Samoa. O mawhaia na whaatino lea o onga le ngālu lue whaatasi o malo au whaatasi. Male matanga luenga o leo ale malo au setalia. Lea mwhaia io na o ina le to o se lau o leo mai atunu o le Pasifika o Filfilia. E lima vai aso ia o onga. Mōti uti o le puipuinga male tausia o le file mu. I atunu o le Pasifika atoa. A inga tō filau, Talafou Mai Vaifanua. E se fulu wafe tā la ua whai mea lo whai le company o le Pacific Isi a wanta penanga mo le atoanga o le lua se fulu tausanga o le whana potopitonga a le toomanga mo e popo ngatia. A inga tō filau mo se au telenga o le mata upo. O loo whailoa lava le anglelei ma le langolango anisi o company ua leva o na ngālu lue whaatasi. Ma le whaala potopitonga le toomanga mo e popua ngatia. E peo na tu ina atua le mea lo whatupe a le company al Pacific Isi mane. E se fulu a whetala a wata penanga le whaala potopitonga. O le masina fo wa uni e tau walunga I ai le polkalame mo le atoanga o le luas fulu tausanga. O le tautua le au nanga tuma o te le toomanga mo e popua ngatia. E peo na whailoa le prestene I asili niuli na jang. O neise le ni uma o lo oanga le lei le tele o company I to tono le atunu. O lo ofisosoani I le tausinga o alo mawhana o lo o tausia. E le whala potopotonga. Ai mai se o tā penanga mo lona whaamoe le masina fau. Na whaafetai fo le prestene I asili niuli na jang. Le au maa folo o le mamalu o le atunu. Ai whaapea fo I company le amna ina I la latou pito la au o lo o whaatino. A inga tō filau, Talafou Mai Vaifanua. O tātou Talafou Mai Vaifanua le nā mole nei a fiafi ai mole te minei tō whāsoifua.